nimuvea Bishop, nimuvea Madam Phoebe, nimuvea Dr. Jimmy. Omunthi twinene ya ndeto sina wito cia kau misine yitu. Na yukunena kwitu nitona kana nitulilikane ndo ila yitu yambe. Na mwine na nyamwele mutambite kulichandu wangi. Nikienda tu betangane na makau misine yitu na misio. Iya yetetwa ni makau misine yitu. Twende kunena nyachuma jukingi ba Mutongo TV ngwatane ya Mukamba bitaja Klimbinya athimikai. Asante. Inu ni Mutongo TV. Benga Solo Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbele kanwa nonge Kilawa kwa mbelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chamba dhisia benga ki ni kinene ikwatile sa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo Kilawa kwa mbelelia nginya wa katano kwa mbe ya saa monza na nusu nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Baya jitembeza nikuitaji ndio maana msina pupa ya maisha kweli. Kampuni wa yeye wa Meru Highlands Dairy ni wotongo itoka usovyo wa yeye ilese ovyo va Kenya. Nitusova se yeye muthemba wa lisha fresh na ila nesi ovyo kwa mosi wa kuombe na ingi tuna mazpoa ile tonye kuikalami itatu itathuka na notho we lisha fresh kana mazpoa ndukani yonthe ile evo kuvina ku na ingi no kwate yeye yitu kwisila wholesalers na distributors maitu va Kenya yonthe kwa mavombe yangenena ni naitu kwisila nambani ya simu noti muonza ina na noti ile ina itatu na imwe kana ututumia email kwisila info@meruhighlands.co.ke. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Kimanisio chama Chakos Institute of Technology netunenga na ekosi kivadhukanio nthini wa School of Social Work and Community Development, Business Education, Applied and Health Sciences, Computing and Information Technology, Accounts and Finance, Fashion and Design Technology, Hospitality, Information Sciences, Hairdressing and Beauty, Engineering, Architecture and Building Technology. Oengi va MIT Teachers Training College netunenga na kisomo cha andu aima teacher certificate ndini wa adult education. Netunenga na artisan kwa alamena D- na KCPE certificate kwa alamena D plain na diploma kwa alamena C-. Metiani yetu ni ya NEC, ICDL, CASNEB na NITA. Tuiva musini wa Masaku nyumbani ya Kinyale second floor, lelo ni wa Mbolu Malu na ingi nyumbani ya AFC campus. Kwa mavombe ange tufikia kwesela nambani itu ya simu ilane noti muonza ile kena muonza itatu ile muonza imwe kana noti muonza itatu thandatu noti imwe ile muonza. Machakos Institute of Technology, master the training and experience the rewards. Inu ni Mutongo TV.
isa cia Vilingi wa Mauvo. Naende musiaisya ninaukethia na udhocha ingi ndini wa Vilingi wa Mauvo saa 3:30 cia wiyo ndi kwatakana wende na kwitha na kiwiyo cha kwaila. Naende Vilingi na Mauvo witha na kwa Veronica Siombua na Kisharo Ndinda no kwitha aitwa aliulila Mauvo maitu kwanzia ya meko. Naende musiaisya agitu kwate amwe maala tukumbanisye muthenani wa umundi. Ala tukumbanisye ni vamwe na Magoa kutangasa amanyiwa Form 1 makalivoti maskulu mwei wa nyanya mwaka wa 2021. Gavana Mutua kukulia mbonge itatu cia serikali kuthukuma kwa vamwe. Muvia wa uimi makueni kwambisia iseso ya kusomethia IB. Museo kueta Musumbi Uhuru Kenyatta takutambuka ukambani matuku 28 na 29 mwaini u. Vilingi wa Mauvo. Musiaisya nina udhocha ingi vala MCA wa ward yangu Masumba kauntini ya Makueni Harrison Ngui ni wavikia na utiwa ni thayu wake masaa mavuthu mavitu vala wavikia na ukwata mbanga thuku ya lelu ni wa Mombasa kuthi lelu ni wa Mombasa Road kisioni cha Salama na vala wavikia na utiwa ni thayu wake vau kwa vau mututia munini wa Ndongoi wala aingi mbungeni ya Makueni oingi mwene kivila wanzama ya serikali cia mituhuko kauntini isu ya Makueni. Speaker wa mbunge ya Makueni Douglas Mbilu aikithia ndeto ithi ni wasekanani wavikia na ukwata livoti isu mwendo wa saumwe yulu wa kutiwa kwa thayu kwa MCA usu na aisekana muyumbe ula yumetie kwete muguo ndini wa enendi. Kwisa umwisi akaweyo omundi na manejwa ni officer ulongamia traffic ngaliko cia Kalome kana MCA wangu Masumba ward Makuma county ya Makueni. Esa pale ni Kuma ward kwake ni wakwata mbanga kisioni cha Salama palapala ni wa Kuma Mombasa kudinoti na no ati kwendeta wake kwa kwa mjumbe wa kwete Mungu mbunge ni ya Makueni musiazi ya sindu kwa ulikumu no oyutu unena chuma ki auka wakana ngui andete kuidwa chairman kutia umbano wa zama ya kuseuvia mwea wa Makueni masaa kuna Kitui County ila itawa sekep na niwe with chairman wa komiti itatu cia mbunge sitatu wakwatiania na chairman ungi wa Kuma Kitui County na chuma ni kindio tu unena ni cia kupatukithia kwa mwea usu na no katika latu upangita cia nake atongose kizioni kitu na ni mundu kwetu muno mbungeni ya Makueni nguu na muno ni family yake na ningi nitikurigla ondusu wetu wa hedape mundu wangi tukwetu watu yende wanakuwa naindi andu mamusi ovamwe na nyanyae itikilei ngethi cia ukia kisiokuma Mutongo TV naindi timwende ya mugo ulauma kwa Yehova naindi tithi ndini wa malivoti angini kana Minister Muveani wa Kisomo Professor George Magoha ni utangasie kana amanyiwa alama neki mutiani wa KCPE mwaka muthelu makambe ya ulivoti maskulu ni masekondali matukweli mwei wa nyanya mwaka wangilile miongweli na imwe okavindani kau Magoha ni waweta ngali cia skulu titaketha situmika ndini wa siathi ta cia mathiko alusi na katakati wa siathi ingi Benjamin Mwaka na inge wa kwa uliku yu amani wala manaminie class ya nana mwaka muvetu makali voti ndino skulu cia secondary kwa tamwambe matukwele mwei wa nana mwaka huu amani wa milioni 1.1 na miongo 1.3 kati wa onde milioni 1.1 na miongo 1.9 alama na akwati mausungi omoma mutiani wa muthia wa KCPE mwaka wa 2020 meikwatu wa kuiandikithia na skulu cia secondary. All in all, the Form 1 students will open school on the 2nd of August.
And that's another reason why I called the stakeholders here today, so that it doesn't look like it is something I've made on my own. The 2nd of August is the date. If somebody has an issue before we break, you let us know. Umani wa mbevyo ndino wa KCPA ya mwaka wa 2020 Mauvo Faith kawe na ulo na skulu ni wa kare mwailu kuyama kwene idho andikithia na skulu wa secondary wa Kenya High. Walua wake ni wanenga na umundi kwa principal wa skulu o Mwandu Florence Mulatia. Osani wa mwaka o utwaiwe vanene kuislanzia siya matukwa siya mitandao. Kanambia na kukongratulate Faith Mumo kuma makweni kui her school of choice Kenya High School. I am so happy. Ngamwona ndizi undu ni mwika. Congratulations Faith Mumo ni watu iki ya bandu. Basi umo no kamba. Ndini wa wasani o mbe wa maniwa 36 nimo mekwithia ndithia na skulu sia nationals. Mbe wa maniwa 1,200 mitho maiandikithia na extra county schools. Na vakuve milioni 1 kuiandikithia na skulu sia county na ila sia sub county. Idema skulu ma private na miana 165,000 na another international schools either high cost pay another maybe 35,000. Na miana suni kotethia mono already asaini mokete ma skulu komanda ma private schools komanda miana na tuya sei mwezi thisia public simo bine ya nundu sina siana mbinge mono isiana mbinge na hii skulu noila ete isiana private nito musoma thisia siana nesa. For example, there's a school in Western Kenya where everybody just applied to the same schools in the same sequence. And that was a total waste of time, because in order to provide equity, there's no way you can take that school class and take it to Alliance and say, now this, instead of this being a school X in Western, now this is Alliance High School. It will not work that way. Kuyanana na nzama ya kuandika alimu ya TSC kuongeleka kwa amaniwa andi na maskulu ma secondary kuatiwa ni uandikaniwa alimu 5,000 ndino maskulu ma musingi na ma secondary itino mbunge kuvadhilo vya siya kuthukumithia tambia thiu. TSC ingi ni nyavingilila kana ni wendi walyo kuona amaniwa mayekanesa ndino wa kisomo cho cha secondary na itina kuiandikithia na kozi ona riva ya wendi wo ndino imanisyo siadio lo. In the next financial year, the National Treasury has allocated TSC 2.5 billion for the recruitment of 5,000 teachers to ease the teachers' load in handling the increased enrollment. I wish to ask qualified unemployed and registered teachers to look out for advertisements for employment opportunities next month. Nawo movia wa kisomo yu ni wakuna mongovyo kutumiwa kwa iwanza siya maskulu onde vamwe na ngali sio siya ukui. Ndino mawia kana siya dhite na kianda na masomo ona vanini uiwe atakane tambiadhi yedhuwa isese ya madhiwa kuma mwisio nwa kuna ikiwa tulino to wau wa corona. School buses are supposed to carry our children using COVID protocols from one place to another. So any other person who is using those buses for anything else now, action must be taken very firmly. Kuyanana na movia wa kisomo ni kana vadhimu maniwa nomwe wa ile ukosefu ya kuendesha kisomo chake ndino wa sukulu na wiva wewe wa musingi kana wa secondary. Ni kuithwa serikali ni kiite manani itambia kuete kisomo chamana kwa maniwa onde ndino masukulu ma musingi na ma secondary va Kenya. Ndilivote ya Vilingi wa Mauvo kuma vanzo wa miako minene ya nzama ya kuthuima maundu ma kisomo va Kenya KICD musini wa Ilovi nyenito Benjamin Mwaka. Gavana wa kaunti ya Masako Dr. Alfred Mutua ni wakulia mbonge itatu sia serikali ithukume kwa vamwe kwa ilia uthukumi kwa enendi. Mutua enenea ndambokani yake kauntini ya Embu vala ndongo ikauta kuma ilembetani ya Mount Kenya maa mwadha. Mutua kumukwata mbao kiditoni chake cha kuitia kivila cha Usumbi mwaka wa 2020 na ile maimueta gavana Mutua tandongo ya muika na jinavinya wa kutongwesya Kenya. Atongoi ile mbetani ya Embu chumundi ni maweta
tamaketha maimukwata mbau governor wa kaunti ya Masako Dr. Alfred Mutua mwakani wa 2022 kukitia kivila cha Usumbi. Ndongo isu na ila siumbanite kauntini ya Embu vala mekomanite na governor Mutua amwe maambunge ma kaunti isu vala maungamite na chama cha uteti cha maendeleo chap chap. Gavana Mutua mwanyani wake wa uneni ni wakulia mevikia na kumunenga kula ivinda yu ya vika vala umathie kwete maendeo na nundu ngelekanyo nzeo nila idhayu nunengani ngelekanyo ya udhukumi wake kauntini ya Masaku ivindani jila uidhitwe kivilani. Mimi nimefurahia sana kuwa hapa katika jimbo hili la Embu. Nataka kumrudishia asante sana Gavana Wambora ambaye aliniambia kuja ongea na watu wako tuangalie vile mikakati ya siasa inafanyika katika nchi yetu. Mimi nimekuja kuongea na viongozi wa maendeleo chap chap hapa katika kaunti yetu ya Embu. Na nimekuja kuongea kufanya mikakati ya chini kwa chini ndio tuweze kuingia kwenye kila watu, ndio watu waingie maendeleo chap chap. Pia nikiwahimiza ya kwamba mimi naomba kura 2022 niwe rais wa nchi yetu ya Kenya. Oingi ndini wa uneni wake musini wa Embu nukwatie mbau uneni wa mwene kivila wa unyuvani na mivaka va Kenya wafula Chebukati kana uondeula ukethi wa agenda kivila nonginya eithiwa na ndikili kuyanana na miao. Tufahamu sisi wote tukiwa Kenya kwamba mtu yeyote anaweza kuwa rais wa nchi yetu ya Kenya. Urais hujaachiwa watu fulani. Urais hujaachiwa watu ati wamefanya brigade, wamefanya kwa serikali sijui miaka ngapi, wamefanya sijui party leader sijui wapi, ati yao ndio wanaweza tu. Hapana. Kila mtoto wa Kenya, regardless of where you are born, regardless of your tribe, unaweza kuwa rais wa nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo mipango ya kupangiwa ya kwamba ni hawa peke yao ama ni hawa peke yao, hao ndio wakae kwa meza waongee, wagawane Kenya katikati yao wakiwa sawa, hiyo ni ubatili mtupu, tuachane nao. Anybody in this country can be president of the Republic of Kenya. Nanundu anengani manda ya medha eli ni wakulia mivitukano ila iendeye kati wa makoti na ndongo ila iukwata mbau BBI mavikiye na kunengane ndaya. Hakuna branch yote ya serikali ambayo hiezi ambiwa. Isikuwe ya kwamba executive wanafanya mambo na judiciary hawezi waambia mmefanya makosa. Ama judiciary wamefanya mambo hawezi ambiwa na executive ama parliament umefanya makosa. Lazima tujue ya kwamba we have three arms of government, the legislature, the executive and the judiciary, ndio wao wanachungana. Kwa hivyo judiciary haiwezi sema wao ndio wanafanyanga kila kitu iko right 100%, ama executive ati Uhuru ndio wanafanyanga kitu 100%, ama legislature parliament ndio wanakuanga right 100%. Hapana. Judiciary can be corrected. The executive can be corrected. Legislature can be corrected. Tanzia imwe ya kwailia uimi kauntini ya Makueni muvea wa uimi kauntini isu ni wanengane mota miongo ina na thandatu na ngale ile sia kuthiuka wa dini sionthe Makueni vala maofisa ma uimi makethia wa maisomethia aimi nzianzio sia uimi otonduka lebchalo ukutwelesea nikana muvea uu ya sia nukwithiwa uivikia misi mbe wangili maana eli. Kaundi ya Makueni kwisila valape muvea wa wimi ni anengane mota miongo ina na thandatu na ngalili na ila sitha situmekane maofisa ma wimi ala mesekanieta extension officers kuvikia aimi ma Makueni nthini wa wodi miongo itatu sia kaundi enu nthini wa kithito cha kusomethia mwene nthi yulu wanema nthini weseso yo munthi una thila yendegwa maofisini ma wimi ma maps va nthini wa musi wa wote isosela itongwewe ni Deputy Governor Andelina Mwau emwamba na Minister wa wimi Geoffrey Kingola mota isi wetekana ta sitha sitonethia maofisa ha nthini wa ndambuka sio sia kuvikia mwemi emusini kwake na kumusomethia yulu wanzia sia matuku sia wimi. You aimi mama kuweni Makueni manyai mukewa kamota koka koko manya uima chao na uimata no inewe information kana inewe kisomo kila chaile evo imanguku inewe kisomo kila chaile
kwa yuanu mama kuweni manyai kana tumota tuni twenyu. Waziri King'olani waelezea mivango minene ya kwelia wimi makuweni na muno wimi wa maembe na vala kwisila walanyo metha maitumia maofisa ma agriculture kukonea mbi kau wa kukitana na jiuwe ya maembe na yila yesekanie ta fruit fly. They have traps in their farms. They use the best pesticides to ensure that we produce quality mangoes which can go out for exports in the EU market. So our intention is that by the end of the season we have exported big tons of mangoes. That is what we want to achieve. So it is not only going to focus on what I've said, but including a campaign to reduce and eliminate fruit fly from our mango trees. Ndini wa walanyo, serikali ya kaunti ya Makueni nithe yandika mawe ya maofisa mane ma kila sub-ward na vala munini wa governor wathuthia andu kwiyumbania kana wathuthia andu kwiyumilia mevo muika iveti na atumia ne kana kwikithia vekela tukita balance ndini wa wandikani o na niku wandikwa anduma kumunenge kisomo kiu kila sub-ward liandikiwa kila ward liandikiwa ndwana na nienda ukulia iveti mweyumilie nundu iveti mweyaemi na mweyaemi no nyumutonya wiyowo imi kwa wijumilie ila mukwiwa ikuwandikanwa mumbele lakini no lazima withe wana kasomo withe no wale wa 4x2 kila ward jiva na motemwe ya county itaiva wa mauta maikoko mwe mumu iva mauta ona nitu mandondu mutonya umeta na simu ukevya mwameta na simu na mekalanga uiku na simu ikulia maleile kukaniki nundu uemi no wikieva wengine waelezea vata wa katiba kala kevo kwisila serikali sia mutiuko na vala waumya wito kula kwi serikali nini kwisila vala ve muvea wake nandu kuweka kuselesya mbesa sia serikali sia mitiuko. Thank God that we had a 2010 constitution. Would we have see this? Would we see this? Unduto wisa kuonekea bagwa. Ateo wonekea chao. Wonekea devolution. So I want to call on the national government and I want to call on treasury to actually make sure that money sasa hatujalipwa mishahara up to today. We are old, almost 102 billion. The counties, the 47 counties. Money is actually not trickling down. So what's happening? Kuma miakoni ya maofisi manema kauntini ya Makueni. Ndiripoti ya Mutongo TV netawa Caleb Chalo wa Mutonga. Mutiaisya mbitikilie tukwate utandithia na ini tisiokethia nitukwendea na mauvombe ange twende na umana maundu alama vikie na ukitika muthenani wa umundi. Eki tukwate utandithia. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa mavombe yange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Wimi wa ng'ombe cia yeia thini wa kilungu wasia wa mwimi ingine ona kusiye mukeka wa kina ni wake mukeka uzio wa komea tomena ewa komea hata mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutwalito transplant sasi anata transplanting by sauteka provided with the bami ndoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Oto na kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro isito na kuongamia kigo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi
kuna na koleli lo kitongo ke banda ana manya kuna mbya kwa kitongo ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa muimi. Hello. Uniona? Si niko pani angalia nyuma. Niko pani, si unaangalia nyuma niko pa Urpak. Uniona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Si unaona sasa? Si unaona sasa kuja. Kwa taskiza tuni ya Raila Urpa tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Ni na udhocha ingi. Minister Muviani wa utandithia kauntini ya Kitui Mwandu Esther Kilonzi ni watangasa muthenya wa kwambiwa wa kimanza cha mbesa cia kukilia andu mamuika amwaitu na andu ala matetonya kauntini isu. Minister ni wakulia ala mekwenda mikovo ya kwambisya biasala maseovye ikundi nikenda matetheke na mbesa isu. Onesmus Chalo nutumbanisye livoti isu. Ikundi cia mwika iveti na ndwala metheo na mamutha monzu katikati wa ngwatanio ingi na ile thukuma maundu meki vathukanyo nikenda kwiyukilia kiukwati nicio ciutethekana kinandu cha kunenga andu vinya va kauntini ya Kitui na kumokilia kiukwati kila kivathiwe shilingi milioni ya 1.8 uwawetwa ni minister wa utandithia na ikundi va serikali ya kaunti ya Kitui Mwandu Esther Kilonzi kabindani kalo kunena na kameme kaka Mutongo TV. Umundi ni notanu kunena na andu ma Kitui ngimatavia kana serikali ya gavana witu Charity Gilo la tumwendete ni kiye mipango na mipango yene ya ku launch kilato kita Kitui County Empowerment Fund. Tuenda utethesia andu on them Kitui County alame na biasala makwika kana economic activities ila makwika kana ni makwenda kuanzisha, lakini methito mena challenges ya capital ila ni imwe katika ila to theater factors of production. Kwa Kitui County government through leadership ya gavana witu to yasia kana andu mamuika iveti atumea na people living with disabilities kana andu alame na yema yune mane wekuoka katika mawisi ma county government kana ma sub county administrators offices more loan application forms ni kana makatone kuhusu isia makwate mbesa isu matethese biasalani. Minister unu wawetakana kinandu kithwa kinengana mikovo kwa ikundi ithi kwa usio wa kilungu chitano ulwa yana ilani mikovo ya katikati wa shilingi ngilimana elinginya milioni umwe ile kambia kuivwa itina wa 3. Mbesa ino si na usia wa 5%. Tuinengane na interest ya 5%. Nundu nengi kindu cha utethia tungo na interest. Na nengi kindu kingi ngwenda uweta nika nato anengane mbesa isu nitu nenga ikundi nitu inenga kila tuita grace period ya at least miye tatu wane ngo umundi uyekala na mbesa sumi tatu uyesa kwambia kuiva
na ikaiba wa nusu ni ila tuita installments. Kwa hivyo na 5% interest na grace period ya 3 months mutambite kwambia kuiba. Ongeni waweta kana alama kwithia maitethekania kalima akaunti ya Kitui na alama sevetia ikundi vandu va 3 mevetu na methitwe maye kondo nikenda kwiyukilia kiukwati. Kindu kingi of course tuinenge andu ma Kitui County. So certificate isu mwatwete ndi tuenda mwandike list ya members kana masitwa ma members ma kikundi yenu na muyandika ID numbers na muyata chipia ila tuita ibande ni kwithia bese ino ni revolving fund. Revolving to yasia kana ne sia kuiba ni kana itethia mundu ngi sia utethia umundi weka biashara yaku ya bikabandu na kuniwa niwe ni utunga ni kana itethia mundu ngi ni kana withia kila mundu onde wa Kitui ni watetheka. Kila group yo ke tutabia ni chao yika na yenda mbesa siana na mbesa isu si matethia hata tuinenga ne mbesa kuma of course 0 shillings mpaka shilingi gilima naeli without security. Ethia no enda mbesa isu between 200 na 1 million ni wani wenu tunenge ila tuita collateral kana guarantee either utwete logbook ya kikundi kana kitheka chuo itwe esietwa ni ya kikundi nundu mbesa sioso ni kikundi na muitwete bank details no tukanenga ni checks. Kiripoti ya Vilingi wa Mauvo kuma maofisini ma minister wa Tandithia na ikundi kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Mtaalamu wa uimi kauntini ya Kitui Temi Mutia ni wakulia ndongo isia ukambani ikwatane na kukilia mutalatala wa uimi wa nzuki utwawe mbungeni sia kaunti na kunena niswa na mawoni ma aimi maikonwa vo kuyanana na teminikana mutalatala usu ni wa kutula aimi manzuki ngo aya sia aimi aingi Kitui nimekwata sia uimi na uithia wa nzuki. Lina Musangi na Elivoti. Itina wa serikali nene kuka na muswada wa kwasekana muimienda kwanika miato ya nzuki no lazima aiye kiuki iki ya nzuki na aukiosi ya license kana ila yita wa apiari. Yu ndakitali Temi Mutia ula ni muungami wa kuongela lato kauntini ya Kitui no mikulise serikali niki ni uimi wa nzuki wiwoka ula waile kuosu wa license nando no medho wana siusia indo na sindu ingi na mayewa ama siose license. Atukulia hii aiwa ndo kono maimie ng'ombe kundu kula kungi twewa bandu mundu wendete ko register kiu kyake twenda kwambia na sio sia akamba kithio kya akamba na nzuki niki yotwike kakana wa ema kwikia nzuki katika apiari ya muthembosu na kuoza license na ko register ukaithia otonya kuma baini wa nusu milioni kana wobwe kyo kya mwaka omwe. Oingite minona isekana mitalatala ila muswada uendekethetie ni maleanile na yomo tatalamu ma uithia wa nzuki. Na mwatu ukwendekana wenda kwa kuya nzuki no lazima withiwe na mwatu unewe measurements ya mwatu no akamba maitu kumatene imeze kuthima mwatu na kya imeze kuthima mwatu na kabyu imezio na nzuki si mwatu ni imezile ula wale tukotwewa no lotrele tukotwewa na imezio sobia miatu yo yuko mwe usu ni tunaleile na upio na tunai katika mstari wa mbe katika ndola manalea ni na mwe usu. Muswada unu naambie kunga muvala speaker wa mbunge na Justin Muturi unaisekana ndongo ya engi mbungeni Amos Kimunya nuna kulise muswada uwambe kunga mwa. Yu moloto unu na thayu kise wikwatu kwa imi manzuki indi okwa kavinda kanini. Oingetemi ni wakule ndongo ise ukamba siti muswada uwetu katika mbunge sia county ni kana maonena ni siembe yange. Na mwe usu no naumiswe mbungeni watongwa kwa ministry ya agriculture division ya livestock. Na kila tu kwenda kukulia mukamba wonde bala we muno ndongo sio kamba mwiti mwe ya usube na policy la yenda niti na uo mwiti mwe ya usu wetu katika county assemblies sio kamba sio ndebala sie na kwetu katika executives sio kamba Masako Makueni na Kitui na ni sure si amina na obikabu tukethia tutonyo nengane kithio kitu katika wanikiwa nzuki ndo kwikithio kitu na be andu alange meonene akawa meonene makuyu meonene sindu ile ingi matonyo nene ithe no tunene with authority to anene nzuki kwa MCS maitu pala mai on aspirants ndo itwezi kana kilume kiambio kona
inyuonthe nene inzuki na tunene inzuki teko kawa kaitu. Kuma musieni wa Mwingi kauntini ya Kitui, ngo ripoti ya Mutongo TV Nelina Musangi. Ekali matala ila imatungulu kaunti ya Masaku no maende kuikala na wia wa kukwatwa ni mawau ala manya ikawa ni kiwuki ikiko itina wa kiwuki ikiko kana sewage kwende ya kulika slangani watala Mauvo meweta kana ngolova ila inakiwe mituki kisioni ki sina matangi maku ya kiwuki ikiko kana septic tanks na yu ngolova sielekela siya kiwuki ikiko slangani ula kiwucha uo kitumikaani enendi kwa kunywa na kukuna mawia mamusi takuvua ngua kumanwa naki UNNDA ni maumia witano kula kuimuvia wa kusuvia mawidi luko wanema kulikilila kati na kutethie na kuthesia silanga Boniface Mutisia enangewa kwa uliku. Enendela mekala vakuve na kutumia kiwu cha silanga watala no maende na ulikuwa niwia itina wa kwithiwa kiwu kithokwa nitwe kwa evinda ya saa na yu miyo thina ni wa kukwatwa ni mawau manene alamu manawa na kiwu kithokwanu. Silanga zaito ne atwikie sewage na silanga eno neyo andu tetomea ivyene kiwu tetomea kuvoa ona andu ange kuthamba acho ona indo kunywa na indo zitu imwe ni kwete no ndo akiwu na kuemanite maana cho na omuno kuma ba onangi na ite waito na mono tetinda atendete sibitale no ndo amathina asu ningo kulia silikali kwanda ya sionthe etutethesie silangene atwika ne kwiyewa mbesa ne siaumie tezeze siaendi yako ando ne meuteta nondo silange ando ne watetomea na silange no ne yotakana yela tena myako kwanda ya sionthe silikali zito ya county nela ya kimataifa no bisi wa nema nemo atutie mathina niyote yosenga silikali ya tutia tekata UNNDA mekule muvea wa kusuvia mawithululuko nema wiwikio cho na uilikila nthini wa kuthesia silanga tene andu ina mano makitumia kuthambia ngitha miyo ende yukiipo kithambia miyo ona ingwa wibwa bwe ona thina wimino bo wewete othuku mokwa ciuta mamanthi yenda waba yundu nimo kutumo thi sibitali webo weyumitie nundu ikiununga cho na kiwuki ni kitetha cia andu matala kwa utu imanthi wa wikwa na serikali itukitia mitau ile kwite kiwuki na kiko ioneka yonolelelwe silangani watala na UNND ni makulia mitau imanthi wenzi ingi na kiwuki la matumia kieka kuthokonywa tiyo thela silange tatwikirwe sewage andu matenda aka septic tank silikali ndututethesie tethe na silanga ntheu na kiwo kiitwitiawa kenda tethewe tiende otando alangi na silanga ndiyewa na metao ya atala ndiye kaonelelwa silanga metao yonelelwe vititienza ando maitu ne manoete na yutienda tose wandu ala mecha silanga siweji silanga mose watu akali sia kisheria oingenende ni makule mbesele siavathiwe kwikia wiyo silanga usumilwe nundu andu ingimoka kwivitha ba masama wiyo na undu ni wothothea unyivu wa muwo na wikwatio wa andu ingi maina mbezia waki ucha ubwangwa maina bina wa waki ucha ikalile cha uthamba indi ona yumwa sizia baba andu ingi me ubwangwa nimbe uthamba na saa ingi ziana ni thamba kana ona andu ima me uthambia kwa witu kulia silikali itoneka lote atwa nthini waki ukiki na athiyala meva elieno ala matonese kiucho basi wenjini alima yoso watwa ni kana wisaithia ni maso ya kiwu kiteuka basi langa enende anala mekwata sia kiwuki kwa mavata mo maingi yume asema makuthinikiwa kwa mituki nimeutwaisia miatianio mivyu leluni ni kana mewike kiyocho mundu eve na mubango waka ngolova yake asa uja septic tank withi ndio tuthokwanisia kiwu no tukiwikithokwanie Chakala green ono ikisisi okilietwa na manani onandwe ndo kipata nundu wana ni contaminated kabisa kuwetu okulia tusie wekitu nuntuenda security ina yone ngeserikali mwe mosa itambia hii taenembe mithene ko minena itulikaleluni tu demand right situ taene mava na tatu mimaki ukicha silanga tumanyondo tukwekwa kiwu ni chavata na nithayu na ila chathokanywa uthayu we muisioni enendea memia serikali ovamwe na tongoi masisi mathayumo na kumathese kiwuki na kwailanja moithiruluko masilanga Vilingi wa Mauvo kuma musini watala nitawa Boni Mutisia.
Ni utanu kwa amanyiwa alimu na sei maskulu wa musingi wa Mwangeni ula wingomeni kaunti ya Yulu itina pole. Ni utanu kwa asei amanyiwa maskulu wa musingi wa Mwangeni ula wingomeni mwingi ya Yulu itina wa ikalu ya aindi ya East Africa Satsang Temple kuwaka skulu usu weu ovamwe na kuikia kiwu cha miveleki. Vaumbeni amanyiwa maskulu manasomea ungua miti na ilasi inakitwe nandaka. Lina Musangi inalivoti isu ya utanu. Ekalima utui wa Mwangeni ula wiwo dini yanguni mwingia Yulu meno utanu itina wa shirika imwe kumaki ya skulu wa musingi wa Mwangeni na kumakusisa kiwu kuma useni wa dhungudhu ula we kilomita ile kuma skulu ni o iseso ina kuiye miyina ni kuikwatiswa kumatedhi ya kalima kisio kina muno amanyiwa maskulu walava itina manasomea ungua miti na alange kusome ilasi nisiandaka. Arvin Ragwani na ula unayumwa wa motoisia wa SSOE kuma East Africa Satsang Swaminarayan Temple. Nuna isekana mamanye Yulu amavata maskulu kwisila kwa enenzi makisioki alama amakulisi mamatedhe sie. We have put up 8 classrooms and 1 toilet block and 1 water supply line, which is about 2.8 kilometers. And how we came about to know the school is we have been approached by the local community as we have been putting up schools beginning from Kajiado coming up to Kitui County. This is 22nd school which we have the latest one being built now. Ingene wa isieteka kwa kama sukulu no maka ama sivitali. Education, it's also medical facilities we are putting up around, small clinics or helping in medical equipment, medicines. We do medical camps also around. MCA wa wodi ino ngomeni muteti ndinguri akwelesi utanu wake no makulisi andu ama ngo ya wendi maendeyo kumatethese nundu kisio kiki ngomeni nikitie itina muno ni maendeyo. Lena katila na kiula ni mwene kivilo wanza mayasi skulu ni nuna isekana skulu wa mbengilili na 12 na medhitu na madhina mengi mpaka ile shirika ye ina maki ya ilasi Mwangeni ya isi tuanzie na madhina mengi muno kuma kundu ya kitu yeto wakambiti na ya thama yoka ba twakite skulu na mete na indi twewe be shirika imwe yake andu ala mena mathina na twandika proposal na twamanenga na mauga mona na mana twakia ilasi nyanya na zio 10 na matunenge machini ya kukuna kiwo na bombo ziazio nikana tumanze bala tunyo kibo yithio twena kiwo twena skulu ni mpaka full. Otunge shirika ye muvea lena nuna isekana mesa 10 miaka 20 matona mwakota na nitwegwa muvea munene muno nundu ndula twegwa ulondo skulu ezu yakitwe wethe atwa minota miaka 20 tukweza kuona mwakota usu na ninzuko zito wethe aziaka notithi kuma skulu ni wa musingi wa Mwangeni nguripote Vilingi wa Mauvo kuma wodini ya ngomeni ile mwingia Yulu kauntini ya Kitui Lina Musangi. Muthenyani wa une thio ntheni tania muthena wa ciana vala kwi umuthi kaunti ya Mombasa chathi cha kutania muthena usu kauntini ya Mombasa cha twaiwa ainena ofisa wa ciana kauntini isu Philip Nzenge ni wakulia ciana isuviwe okavindani kau. Nzenge ni wasa siko cia kuitavua kwa ciana nini na uvungulu wa mugo ni na utumi wanda wa cia kumila ni amwe kati wa mathinala mekumbila ciana. Angelina Muse na Ingewa. Kaunti ya Mombasa ni atania muthenya wa kana ka Africa kana International Day of African Child. Iseso ila ya atoiwa mikindani sub county ya Jomvu vala ciana cia vikia kulilika ciana ila cia waiwe nthi ya South Africa itina wa utwai cia maandamano siku ite kisomo kila kitonya kuitethia. Today we also remember our fellow children who lost their life during the Soweto crisis, and also I thank God for this day because
we have people behind us who are ready to protect for our rights. And as a child, I'm happy to celebrate this day because I'm able to speak out my views and to say what I want my country to do for children. Ciana kuma esio kivathukanyo va kaunti ya Mombasa nicio ciethiwa ciavika kikaloni kiu vamwe na ikundi cia kutetea haki cia ciana vala methiwa mainenanĩtie maundu ala mekumbila ciana ii. Kuyanana na ofisa wa ciana kaunti ya Mombasa Philip Nzenge ni wawetekana utumii wa ndawa cia kumila uvungulu wa Mauvo na ciana kukua mavusi nini tawo thina munene ula wikumbilite ciana kaunti ya Mombasa. Ciana nisi cianena na isi atwele cia uoki kana katika kaunti ya Mombasa ni maende na kusisia yulua ila twasia kusuvi wakana usalama ulinzi wa Mombasa ni makwazia kana ni kwithitwo kwina thina katika maisha mo ovamwenu ni mavikia kwazia kana kisomo ni kiende tenesa na ima osomithio nesa na guo niguo serikali ni ikite mbesa mbingi ni kuondoa osomithia ciana na secondary na ilasi katika primary. Oingi Nzenge ni wawetekana asita malelete kusuvia ciana cio undula utuma ciana mbingi cithiwa simu icio ni wa kutumia ndawa cia kumila na kusoma metuo nzoku mitandaoni. Ciana mbingi itina wakulekeleilwa na ciai ni cithitwe ciende kulika katika kutumia ona ndawa cia kulevya na zikelika katika mituo yulanilie ona bamwe na kuika maunzu kana mothuku katika mitandao ta internet ona sindu cia muthembosu. Kwa hizo ni maundu amwe ala twithitwe ta kaunti ya Mombasa tukiwa tukiumia o bamwe nu ni twizikana serikali ni vikite kwikia mivango indi no tuonete bena thina katika ciana ila cia eitu kwithiwa ciende na kwikiwa mavu na kwithia sikiuma skulu. Wilson Noli ula ni mwene kivilo wa kikundi kia Mombasa County Child Rights ni waumania siko cia kuthinwa kwa ciana aiwetekana siko cia muthemba usu taituma ciana sikwatwa ni mikalile nzoku undu ula utwa siasa na mbingi kulea kuyanisia ndoto sio. Na violence against children inaweza kakuwa kuna ile tunaita physical violence, kuna watoto kupigwa. Tumeona katika majarida na kupitia vyombo vya habari kwamba kuna baadhi ya wazazi ama wasimamizi wa watoto ambao hata wanaenda kufikia kwamba wanawakata watoto sehemu zao za mwili. Na kuna yale maneno ambayo hata mimi kama mzazi naambia mtoto na yale maneno yanamhujumu ile mtoto. So violence ambayo tunapelekea kwa watoto inachangia kukubwa sana. Tunapata watoto wanakuwa ni watoto ambao ni wahalifu, wanakuwa ni watoto ambao hawaelimu sheria, wanakuwa ni watoto ambao pia hata hawawezi kukua na watoto wenzao ama na jamii kwa jumla. Kaunti ya Mombasa ni yaviki ya kutana ya muthenya wa kana ka Kiafrika muthenyani wa umuthi bala kisomo usese ina kukua mavutene tawo woneka withina munene ula wende na kwikumbila ciana nthini wa kaunti ya Mombasa. Ngilivotia Vilingi wa Mauvo kuma kaunti ya Mombasa ni tawa Angelina Mosel. Kisese cha witi wa Bukta wa dini ya Kasing'ao musini wa Voi kaunti ya Taita Taveta nikende kuikumbilwa nimo waki huu na ula ukuetekana taumanitwe na kulela kwa maofisa amwe ndini wa kambuni wa kunyai cha kiwu kaunti usu wa Taita Taveta na kiko kila kende na kuma ni wa minister serikali wa kaunti isu ya Taita. Challenge that we have is about water. Buguta as a facilities and it's okay as a whole. It's in a semi-arid region, and water to get water we normally get like twice in a week water from Tavevo. So we are left with maybe 5 days without water until we start sourcing from our water boozer. So lack of water is a major challenge in our facility. Na cha msingi kabisa ni kwamba maji hatuna. Kama saizi asubuhi nimefika pale kwa department hamna maji kabisa. Nikauliza in charge maji ni vipi? Akasema hatuna maji. To consult public health. Lakini najua mwenzangu ameongelea hiyo kwa undani. Naomba msisitize sana upande wa maji. Tunateseka huko. Kuoga, kuosha nguo, hizo ni vitu vinastahili sana.
Atandithia sokoni wa Manzatala kauntini ya Masaku ni makulia serikali ya kaunti isu ivikie na kumasowisia lelo ula ulikite sokoni wa Indo. Kwena na atandithia ni kana methitwe mayumia kiyocho kwa miaka mbingi indi mayaisa uthinikiwa mayasia notavethitwe na maundu maulusani kuma kula kwi andu ala mekwenda kutava kitheka cha soko usu. Boni Mutisia na ilivoti kwa withianu.